Ja. I kan garanteret høre, hvad det er. Fucking Assassin's Creed Rogue. Den nyeste installation af Assassin's Creed-serien efter Unity har været ude på konsoller i det et stykke tid. Hvorfor jeg ikke kan få fat i serverne, det er jo så meget en gåde, men det er jo så noget andet. Velkommen til det nyeste spil, som som sagt lige stort set er kommet ud på PC for ikke så længe siden. Jeg tænkte, at jeg ville tage jer med på det her lille eventyr, så at sige. Lige lidt ned for musikken først i hvert fald, for det er da meget højt. For at se, om de også har fucket det her op. Som nogle af jer måske ved, så har jeg ikke vil røre Assassin's Creed Unity med en ildtang. Fordi jeg har lavet mig informere og af diverse reviewers og andet, at det spil er lige til at smide ud af skraldespanden. Men forskellen på Unity og det her Rogue er, at det her kører på sidste generations engine. Det vil sige, at det faktisk burde køre nogenlunde på en computer, og ikke være tanket, ligesom man så, at Unity var. Men lad os starte med at tjekke menuerne. Meget i stil med, helt tilbage fra 3'eren og nu op til Rogue. Både 3, 4, Unity og Rogue ser sådan her ud i menuerne. Ikke meget udvikling der, desværre. Lidt et tegn på, at udviklerne måske er lidt dovne. Men det er jo så noget andet. Lad os tjekke og se, hvad den har givet mig af grafik. Presets. Red. Okay. Den kan ikke aflæse min opløsning, hvilket jo er fantastisk. Det er da lidt skidt, vil jeg sige. Umiddelbart smider den mig på high, hvilket giver meget god mening. Jeg har et GTX 970 siden af, så det ser meget rigtigt ud. Lad os bare prøve at starte om, så starter vi det her lille eventyr af Assassin's Creed Rogue. Lad os se, hvad det kan blive til. Vi kalder den M-Gamers. Let's go. Lægger garanteret ud med noget Abstergo Animus loading screen, ligesom vi plejer. Okay. Vi starter meget brat, synes jeg. Det var meget mystisk, det der. Nå. Stay my blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Assassin Brotherhood. Som I kan se, så ligner aesthetics'en også meget Assassin's Creed 4 Black Flag i områderne og så videre. I was a young man then. The 7 Years' War was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me, nor the cost I would choose to bear. My name is Shay Patrick Cormac. This is my story. Han lyder snottet. Jeg tror, vi skal følge efter ham der. Lad os prøve at se, hvad der sker. Okay. Indtil videre kører 61 fps, mens jeg optager, hvilket må sige så være udmærket. Well, don't like for firewood at least. En assassin. Admit it, I nearly had you. Nearly counts for nothing, Shay. And besides, no. That was just luck. I make my own luck, Liam. You've been saying that for years, but you're precious little to show for it. Or have you been spending it all getting out of trouble? Well, you know, trouble just follows me around. Let's head back. What the fuck? Come on. Captain Deliver Andre and his crew must have run into some trouble. Who knew meeting with smugglers would lead to no good?
I still don't understand why you can't tell me what we're doing here. Er vi irsk, eller hvad fanden er det, vi har gang i her? We are, but this is business. It doesn't concern you, Shay. Am I going too fast for you? I'm just keeping an eye on you, in case you fall down and hurt yourself. Oh. Som I måske kan se, så har jeg prøvet de her slags spil før. Hurry. We best not keep En Chevalier fucking... waiting. The fuck? Okay. Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph, couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying? It is Capitaine Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Théorie. My fucking And god. you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor Ja, det kan jeg without godt lide. question. Han er... How else will we Badass ensure freedom for the motherfucker. human race? Them's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. Well then, feel educated. Wow. You irresponsible wretch. What the fuck? I will teach you some manners. Ah, fuck dig. Flæk dig ind, mand. I will teach you some manners, boy. Ja, kunne I ikke få ham til at sige noget andet? Gentlemen, stop! We got a common enemy, and I reckon he's close. The Royal Navy attack my vessel and force my men to flee. We are stranded, and what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner. Shay and I'll free those smugglers. You, treat your wounded. Ja, godt nok lidt af en klæbert ham der i baggrunden. Take these. You'll need them. Allerede her synes jeg godt, man kan fornemme, at der ikke er meget i det. Læg mærke til, at ham, den franske kaptajn, hvad fanden det nu end var, han fucking hed. Der var meget, altså, han sagde de samme ting. Han sagde de samme ting igen og igen, ikke? Altså, der var ikke noget... jeg spottede han. Nej, det er. Nej. Goes again. Læg dig. Kom her. Altid sjovt at du får en hjælp, uanset hvor godt spillet er, om det er dårligt eller det er godt. Get fucked, son. Many thanks. I thought I'd be hanged. Ja, du troede nok, du ville blive hængt, ja. Det gør du så ikke. Happy hunting, lads! Set her ablaze! Men altså, That French vessel! No match for you! jeg ved ikke. Jeg synes bare, det virker tomt allerede. Det kan godt være, det er mig, der bare er... Hvad hedder det? Back in the ground with you! Say hello! Nå. Jeg synes bare måske allerede, det virker lidt tomt. Men det er måske, fordi jeg allerede er lidt kold og kynisk over for Assassin's Creed-genren. Fordi at... Jeg synes måske, at det er... gået fra at være et godt spil til en god historie til at være en pengemaskine uden lige. Og det synes jeg er en skam, for jeg synes, at Assassin's Creed helt op til 4'eren faktisk var en god historie. Men herefter synes jeg bare, at det tegner bare til, at det er blevet sådan en årlig installation af et nyt Assassin's Creed-spil, som egentlig ikke rigtig har nogen mening. Jeg mener, uden at skulle lave nogle spoilers, Desmond er død i serien, ham som det hele handlede om. Men man vælger at fortsætte den alligevel, i stedet for at afslutte franchiset og gøre det til det er. Så i stedet for, så vælger man at fortsætte det og tjene nogle flere penge, I suppose.
Altså allerede alt det her, det ligner jo bare Assassin's Creed 4 det her. Altså med bådene og... Der er intet anderledes andet end en ny historie. Der er ingen ny udvikling. Der er ingenting i den duo. Det er bare det samme og det samme og det samme og det samme. Jeg mener, det er et fuldt spil det her. Det er fuld betaling, du skal betale for det her. Det er 340 kroner for det her, som egentlig bare kunne være en historie-expansion til Assassin's Creed 4 eller Unity eller hvilket spil man nu har tænkt sig det skulle være i. Det er lidt ligesom at se Battlefield Hardline i dag. Spil der kom ud for en lille uges tid siden fra den her dag, hvor vi nu er nu. Holder vi en lille pause, så jeg kan snakke videre, uden at skulle blive forstyrret. Men Battlefield Hardline, som er et politi mod røverspil. Men der er intet nyt i det. Der er nogle nye game modes, der egentlig ikke rigtig giver mening. Det er bare en $60 DLC til Battlefield 4, og alle de synes bare det. Altså, alle folk med hjerne synes, at det er forfærdeligt. og det er jeg enig med dem i, hvorimod at de folk, som bare er tro fans af franchiset, og altså, de vil jo fandme næsten købe alt, uanset hvad det er, som de spytter på dem. Hvorimod nogen af os, vi vil ikke acceptere det mere. Og det synes jeg, man skal huske på. Fordi ellers så bliver de bare ved med at lave de her deciderede skodspil. Jeg ved slet ikke, hvorfor det her spil det eksisterer, udover at tjene penge. Altså, det er jo fuldstændig som at se starten af Assassin's Creed 4-spillet, altså. A ship! She's a false shin! They will sink her! Let's put the Morrigan to the test, Captain. Ja, og nu skal vi så Ready for battle, man! slås med skib, ligesom vi også gjorde i Assassin's Creed 4. Ikke så langt inden, efter vi havde reddet ham der fra sin med hans båd, så skulle man også gøre det i 4. Og det er sådan set det samme, som vi er gang i her. Og det var sådan lidt han måske lidt badass om det. They're tearing her to pieces! Do something! Fantastisk. Hurra, hurra. A ship! Sådan. We return to what is left of the Jeffco. It's a long way home. We have repairs to do. Sing hearty, lads. Chevalier is pleased with us. De kan virkelig ikke... De formår ikke at skabe stemningen, som det for eksempel gjorde i Assassin's Creed 2 med Ezio, og heller ikke 3'eren med Connor, hvor du startede som ja, du kan ikke huske, hvad han hedder, ham man startede som, men det er endda de samme sange, de synger på skibene, ikke? Altså det er bare reinstallment af Assassin's Creed 4. Jeg synes ærligt talt, det er allerede nu en kæmpe skuffelse, og jeg har ikke engang lyst til at spille det videre. Så kan man sige, at jeg måske giver den lidt for kort. Allerede kan jeg ikke se introen. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske introen af Assassin's Creed 2, men det var altså væsentligt bedre. Det var sgu noget ordentligt pjat, ikke? Og nu kommer vi garanteret ud til ja, præcis, ikke? Altså, some kind of dormant virus? jeg kan da gætte, hvor vi var vej hen, ikke? Vi var vej ud i den virkelige verden nu, hvor der er bare noget Animus, og så 3, 2, 1, og whoop, så kommer vi ud i den virkelige verden, eller vi sidder i Animus Corporation, eller... Ja, vi er der, hvor vi også var i 4'eren. Sådan. Nice. You were just in an Animus. Animus, yes? You were using it to access a genetic fuck memory it, vi file forstår of godt Hughes engelsk. Legal Jake Cormac? You work for Abstergo Entertainment, remember? Any of this ringing a bell? Your session triggered something bad, and it's affecting the whole building. We need to find your boss. You haven't forgotten your boss, have you? Melanie LeMay, Zipper, Chipper, Overachiever? Here, take your lidt af en communicator, content der, check hva'? if you got lost. Now let's get out of here.
Hvorfor har hun sådan en content der? Follow me. Double time. Ja, jeg slap af, vi er ikke i militæret. This chaos is absolutely your fault, in case you're wondering. Everything is gonna be okay, guys. Hende der kan Stay jeg godt, positive. hun er klam kælling. What the hell is happening? A file labeled Shay Cormac was booby-trapped with some kind of virus. Your job is to prevent things like this. We need to contain these genetic memories, then we can destroy them. No. Isolate them. I want to study these memories. But With respect, Miss Finney, this is not a request. You heard the bossen. man. Fine. I need to borrow your numbskull. That okay with you, Ms. LeMay? hey there, this might seem a bit weird, but you're gonna work for contractors we hired to, you know, upgrade our security. Mr. Otto Berg and Miss Violet DaCosta. Call me Violet. I have to go check on our people and prepare a statement for the press. Do whatever they tell you to do, okay? Go team! What the fuck? Technically, you're not responsible for this, but you're the one who let the virus out. So I think it's only fair you help me clean it up. Hvad fanden er Mr. det her Berg for wants noget us to kat? relive Shay's genetic memories. To do that, we need to access them from Helix. But the Helix is down. We'll have to reboot the main servers in the basement. Man, whoever designed this virus is a genius. Not only does it restrict our access to the cloud, it's adapted to fuck up the other operating systems that regulate building functions. Melanie? The elevators are out of commission. Are we stuck on this floor? Damn, yes. I'll get a repair crew on site ASAP. There's a working area server on this floor. I guess it'll have to do for now. Agent DaCosta, I want regular updates on your progress with Shay's genetic memories. Why? He's just a nobody as far as I can tell. If Shay Cormac is who I suspect he is, then this temporary setback may provide us with an unexpected reward. Proceed to the server room on this floor. Skal jeg gøre det selv? What the f... Okay, whatever. Lad os bare gøre det. Og så jeg som dumbhead, eller dumbskull, som hun kaldte mig, er ansvarlig for at restaurere serveren selv. Giver ikke rigtig nogen mening, men okay. Curved ultraviolet. I like that. Nå. Ja. Do you see a flashing wireless signal? Great. Yeah. That means you can still access systems. Go ahead and patch me into their feed. Okay. Once you restore the server, I'll connect your Animus workstation back Good, to well. Helix. In theory, if you align the beams to segments of the core, it should solve the problem. But here's where it gets tricky. You have to move the circles in such a way that each segment is powered by a beam. The keyword here is each. One beam and one beam only per core segment, okay? Once everything is lit up properly, the system will reboot. Got it? Give it a shot. Men hvad? Jeg skal lige prøve at se, om vi kan gøre det på den måde her. Ja. Vent nu lidt. Good job. This core wasn't too complex. But rebooting the advanced hardware in the rest of the building will require more work. The assassins would have you believe that Al-Mualim was a great mentor who became corrupted with greed, and that he schemed with the Templars to acquire an apple of Eden. I see instead a shrewd and cunning leader, a man who used his best assassin, Altair ibn Lahad, to eliminate his conspirators in order to keep the apple for himself, so that he could use it to enforce world peace. Unequivocally that Al-Mualim was not a Templar. It is interesting to me that his vision of peace was more in line with Templar philosophy than assassin. In the past, both sides had the same goal, that of peace. Our only difference was how we chose to achieve it. Had Al-Mualim not been killed by Altair and allowed to carry out his plan, perhaps we would not be fighting now. It was only after Altair reformed the Brotherhood with its new ideals of free will that the conflict truly escalated and spread across the planet. For if the so-called wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can be said for others. Det jeg ikke forstår, det er, hvorfor det kommer nu. Men det får vi måske at vide. Nej. Så vi får ikke rigtig at vide, hvorfor at den her ting, den kommer nu. Den kommer bare randomly. Og det er kun for at have de samme elementer, som de har haft
i hver evig eneste fucking spil. Alle spil har haft de her små elementer, om det så var at vise en kortfilm, som du fik små elementer af, eller at det var en eller anden, der snakkede omkring et eller andet. Altså, det er bare... ja, så det skulle vi ikke se. Nej, okay. Fuck dig. Altså, det er bare... Det er bare det samme, og det samme, og det samme, og det samme. With the servers back online, you could, in theory, restore your co-workers' workstations if you feel like being helpful. And you could, in theory, find some more digital goodies if you feel like being sneaky. You know what? If one of your co-workers dropped his communicator by the elevator, if you see any tech lying around like that, grab them. There might be a clue as to who did this. Nej, lad os bare tage Now det. that you have unlocked Shay Cormac's memories, we stand. Nu skal du så her. Tablet document. Ja, hvad står der så i det? Fuck det. Ærligt talt. Jeg har ikke engang lyst til at spille det her spil videre. Jeg vil bare sige til dem, der eventuelt kunne finde på at købe det. Det er mange penge. Jeg vil sige, det er penge lige ud af vinduet. Det er bare det samme. Altså, det er bare en ny historie. Der er ikke noget nyt i det. Der er ikke nogen nye ting. Der er ikke nogen nye aspekter. Det ved jeg selvfølgelig ikke helt 100% endnu, men hvad jeg har set indtil videre, det giver mig bare ikke den der følelse af, fuck yeah, et nyt Assassin's Creed-spil. Det er bare mere sådan noget... endnu et fucking Assassin's Creed-spil. Altså, de har ødelagt serien. Det er det eneste, jeg har at sige. Vi ses på fredag alle sammen til endnu en installation af M-Gamers. Det bliver fedt. Vi skal spille noget Donger Dash til dem, der har lyst til at være med til det. En sjov game mode opfundet af Phantom Lord, som er en Twitch-streamer. Jeg synes, det er en utrolig sjov game mode. Det handler basalt om at farme de første kvarter eller 10 minutter at spille det, jeg kan se på. Jeg tror faktisk det er et kvarter, ja. Og når så du har farmet alle de creeps du kan og købt de items du kan, så skal man simpelthen løbe mappet rundt op ad væggene. Og når så man mødes på midten, de to hold, så må man smadre hinanden. Og dem, der er i live til sidst, mens de løber igennem turrets og andet, de vinder. Vi ses på fredag. Tak for at I har set den her video her. Jeg synes ikke, at I skal købe Assassin's Creed Rogue. Jeg synes ærligt talt allerede nu, at jeg kan mærke, at det her det er bare endnu en skuffelse og ikke noget særligt godt spil. Men hvem ved? Måske tager jeg fejl. Vi ses. Hej.